Nobadia Vidyalaya scheme bangkau India government tong cabinet roi Nobadia Vidyalaya suinan tasat kasiam kang lading lalo kanthe mito Nobadia school hai tingkum pungu 2024-25 khani 2028-29 long hau kasiam loi kang khani crore chingnai phaithum ringnu na chikiu point rektasat na kanai daw kai na kasiam khange tuna sakane milung khau Manipur state khang suna Nobadia Vidyalaya hai kathum kazau kane None district Thaubal district khani Kangpokpi district khang kazau kane Nobadia Vidyalaya hai None district khang akhat kazau kamai khau hill area committee chairman khani Nungba Kendra tong MLA Subam Mai Dingang Lunggang maroi Prime Minister Narendra Modi khani Manipur Chief Minister ta thonku mainda kane mito Nobadia Vidyalaya hai quality education khau imbu thaunu mailuan khau kachang tigong bam tonge khani None district khau development dai me khathe tuna mai gwai roi thonriu na bame Spirit of Faith Church Dimapur hai kum 1994 khautai lingthau loko mai rakai mitong church khau America mai John Broughton khani naga mai pui hipitoli jimoni kanai na pu sana mitong church ka hau lokan tonge tingkum tamru dau tang mai church khang hai lajan gai na tagai kan tonge tiki asai lo na hai Pastor Rautun ta government roi USA thang diuhan dat kamai kalam tai government roi than thiak na sapat kamage milam kau Rising People's Party RPP roi pai na lung hamak mai khani lung kabiu mai lam sapakne Pastor Rautun roi India tong integrity ta sukasi lau tong mage khani overseas citizens of India tong kariak tani sukasi lau tong mage kata endiu handat ba mai hai naga mai Christian nun khang lom magdek me thiak tipa lawam tongthe Rautun tuang pastoral ministry ta nungai mak mai naila na cho tuna RPP roi than kane kaling sunatu Pastor Rautun khani ka kai pui hipitoli jimoni roi Christian menun khang tan gai azu talawai government roi suba mai thiak hai India tuang secularism principle ta sakhwang sulamak mai thiage tuna RPP roi sakane kumdalana Nagaland mai gwai roi Pastor Rautun le ding inchap na bame majority tong policy roi minority nunta asai ti ka biu lo bame hai inthuan kadau kyutho mi hai roi state ka goi nata ti ka biu gong nu we tuna RPP roi mainun khauram thai na bam khang san dau pat kane opposition party India bloc roi Prime Minister Narendra Modi ta saka me kyutho katum mailung ko Manipur ko gwango tuna sakane 10 political parties bloc convener Khetrimayum Santa roi sagame kithu chujang mai naidat khang khani kololung gwangdat khang tuna demand hai Delhi Jantar Mantar khau sit in protest sukhang kilometer chingthum imbu khore gwang tonge tiki permission tilau mage tuna long hamak mai sign daw kane ani khang right to protest tissue mak mai hai cha mage ani to movement hai inthak lage protest hai kathia akhat khau ta kai bampuni tuna Manipur Congress President Kaisa Megachandra Singh Roy press conference khau sign daw kane opposition bloc roi na Prime Minister office khau memorandum tikan me khau tai sakan mai kithu Prime Minister Modi roi Manipur state khau gongleng akhat na sini gwanglawo tumai haye tuna sakane Manipur hai India tongkandi long khau nai me state akhat the tiki tabuisuna central government roi buru na tsat hai thau su lomak na bam tungchu tuna salana mansai ching restruk bu rai relief camp ko bame mansai phai bu rina panti tat kan the asan hai kumna rendra bamne na cho tuna mega chandra roi lathan tina sakane Manipur mai roi state khau chujak mai dinai dat khang Prime Minister Modi khau sagwang kan tong the tiki Manipur state government ti hai central government roi direct control suna bame Chief Minister hai two paper tiger dite tuna Mega Chandra roi sakane Prime Minister Narendra Modi roi Manipur crisis lam khaulat akhana sini sa mage visit ni sugong mage khani Manipur megoi ta pari ra khang asai ngan kaw mage tuna khoi tina sakane chana puna ta injiano tomai ladun bangkhau lon nai tang mai gon me tingmik khani alu nap kaw me timik asai gon me kai khwang longmai village roi leng launa None district bangko nai mai gon me kai khwang office longmai part 1 khau tai kai gan the kamong khau tai Reverend K Migui
Pastor Longmai Part 1 Baptist Church Roi Kamung Bampi Lalauna Mai ka goi khang katiu mai ka gan lalau kane Kamung lan pat mera swai tai kachak dui guan mai roi lalau kane khani ka goi chung guan mai kai khwang chairman roi riulau mai la cha ni salau kane Goi chung guan mai kai khwang general secretary global roi mai ka goi na ta thonku mai la cha ni salau kane imbu na mi tuang kamung khautai guan mai kai khwang tong kan dai goi ro ni lat salau kane Kamung kulunti haugai lau mai suna kachang thai guan mai kadimna guan mai pui lan thua liu guan mai khani alu phuam nun roi lu swalo kane mi tuang kamung khau hai kai ne shong guan mai long mai khun pu roi donor sulau na kamung hai ta kai kan thonge imbu na asai alu guai ta nap kau mai kamung khau hai alu nun khang indian mai kai pat akhat hai ni tilau kane kai pat tilau mai khau pau kelep guan mai kai khuang secretary roi zai lo kane asai guan mai ting mi ka khani alu nun ta nap kaw mai mung khau hai long mai nam khau mi gwang mai khani long mai guan mai lu nun kariu na phai khat sikiu hai gwang tang lo kane inthuk na guan mai alu nun roi guan mai kai khuang mai guai khang soi hiam ti lo mai ka gan ni la lo kane Liang mai tuang phuam kau liang mai Naga Council LNC roi December pungu nai sawang kining nam Kangpokpi district kau meeting dai na bam ka mai khau tai sakan mai kiu thu GPRN roi Marian mai nam lam khau kalam ka ji thai mak mai lajan tipat ka mai tai tan na lani mage tuna sain da pakane mi lajan tai ka khan kai makna khani gu su ga su mithiak de tuna sakane liang mai nun tuang pau pai ram khau Kaluan sa mak mai de tuna sakane mi kiu thu kum 2022 May 21 nong tai kuki mele mariat mai nun tuang issue khau GPRN roi kuki minun kang lan na kadau sa mai tilau tonge tuna sa dat kane The first aga phai turf 7A side knockout football tournament tuang asai December chanai kau closing ceremony tat kai kan the Closing ceremony kaute don gai ngam dak mai district cooperative officer khani Richard ka mai president Rok Menaga Youth Organization Manipur kanai roi kamung bampi khani chakhong samai gin pi suna closing ceremony khau gwang gazau lo kane kamung bampi suba mai don gai ngam roi sa ka mai kiutho football player akhat su mai tuang tap mai akhat naina national player akhat sungam khang karam lo po khani discipline naina pulup lo pudiu khang kamai roi sa kane Imbu na Richard ka mai roi sa ka mai kiu tho tali pulup mai hai inthuk mai khathe hai jang roi lungkwat mai na discipline ga jaw na pulup pu khau hu duan khau jaw ka mai la taw punie tuna sa ka ne ri kho no wai kai lo no de ong sai me tai me gum na tigi adi sangai ma let us live in the present enjoy so finalist teams nai ne hajan langoi ro mai ka we ai ataw to am fa refresh na ta kai bam nong the The first aga phai 7-side no football tournament ko hai team hai 17 team sigang tang na snakai bam the asai last day ko hai Khapum Kicker versus Bulls United nai hai final match na bam the mai tong tournament hai lengkai me ka ba hai ano Zelengrong ko hai Zelengrong in Pui Temelong district the None district the kana nai ka ko hai ano Zelengrong mai tong player ni State League ko Manipur tong level ko samna sa ko State League or Manipur Premier League kana nai hai anu ruang mai tong zat ko hai as a player khasma khai akai ruang mai tong hai kumra mai tho ka ge nai mi ha anu ni taw hai December last week jang ko hai Manipur Premier League State League takai de ban the ho player padai nai ba jang khona mai tong tournament hai leng tong we kumna anu zeleng rom minun khakata katu gri thau mai su ko khani buna state level ko khani national level ko international level ko akai zeleng rom mai team khani ka ge nai me goi hai mathang khakata support sukrina su thau na ban goi sam na su kho na saloni tong the karelo ni tong the tongku the closing ceremony khau kolunti hogai lo mai suna landim pawgon meroi lu so lo kane khani
Long Mai Tang Baptist Church tuang alaw nun choreography lam nok ne. Tournament lang pat mai Long Mai Football Lovers tong official akha sunaba mai lan gwang rai gwan mai roi saka mai kyutho player ka goi hai lungkwat nai na puluk pukhau state level na rak na international level ngan na puluk ngam puniye tuna sakane imbu na gwang ba mai mai ka goi na ta khani players ka goi da kamai ra thon ku mela ni salau kane asai final match puluk law ko mai Bull United akhani khapum kicker right final match puluk law kane cham ngan law the